MS Loyal Motor Sign Mingthonba Chaka Hum Pan e-vehicle showroom among ngasi Impal West ki changangai uchekonda additional chief secretary P Wifi na hangdokre Thoramasi gamri lena Manipur da hanba oina Piaggio company na puthokpa auto rickshaw makhal ani su launch tawki Launch tawkraba auto rickshaw ani adudi APE City FX amasung APE Extra FX ni Haribo auto rickshaw ani asi lithium ion 51.2V battery na chalai bani Battery full oiba matamda APE City FX na kilometer chamaga tara fauba thauba yai loyana pungda kilometer nifu mga yang na thauba ngami aduga APE Extra FX hariba commercial e-vehicle asina battery full oibada kilometer marifutra rom thauba yai masigi top speed na pungda kilometer nifu mga oiri gari ani silupa lakh ahumga lising kun mga dagi humpu phauba piri e-vehicle ki showroom amadi e-vehicle launch tawba mari lena additional chief secretary P Wifi na hakibada e-vehicle puthokna rakpa asina environment kanbada chauna mating oiragani mathang mirol dadi e-vehicle na hojik seasonariba petrol amadi diesel gi mateng na thonariba makhal kayagi gari sing mahut silagani maru oina lakadoriba chai ingisingani kontra dagina malemda petrol diesel na thonariba gari sing electric na mahut silagani loyana chai sigi april kunma thoida manipur lengak na manipur state electric mobility policy paikhat anaba cabinet warep lauduna e-vehicle gi thorang paikhat anaba thorang tauri masina mapung fa na chanarabadi manipur gi koibagi fibam da chauna kanaba piba ngamlagani haike Petrol का diesel की गाड़ी से लोइना 2030 तक दी पृथ्वी दा आयाम्बा चन्नरोय गदबा अदुगी खोंगचत सिदा मणिपुर दा से खोइना सरुक याबसे तसेंग नै यामना नुंगाइबा नुमिननि हंदक तै कुइ कुइदना 21 अप्रैल दा अखोय मणिपुर की स्टेट कैबिनेट ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अखोयना मणिपुर स्टेट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी हाइबा अमा अयाबा पीखरबनि होजिक मदुगी पॉलिसी दि चन्ना दौरबनि मदुगी पॉलिसी के मतुंगिन ना अखोयना इंसेंटिव्स मयाम पैसेंजर गाड़ी दा असुक कमर्शियल व्हीकल दा सुक हायरगा मसिंग खरा थमरगा मदु मयाम दो सब्सिडी पीरगा इंसेंटिव पीगदबसु लेबनि